kao klinac sam to ukapirao, da ću biti moguće. Ne treba mi novac, ne treba mi ništa. Hoću da kažem to što imam i hoću da nađem neku dobru devojku. I to se dešavalo. Mislim, mi smo svirali, išli smo na letovanja sa jako malo para, a ostali smo dugo. A kažu nam da smo svi rođeni jednaki pred Bogom i pod zvezdama. Čujem, marširaju zastave, zvone koraci u ovoj noći. Nebo noćas ratuje, a ti me ne pitaj nikada o samoći. Sanjam da si tu, ko da letim na zlatnom ćiliju. Sanjam, Bog nas prokleo sve nam dan, a sreću nam je uzeo. U Makedoniji sam ko kod kuće. Tu je neverovatno koliko običnog sveta me zaustavio od carinika do policije, do običnog čoveka u kafani. Ja sam padobranac, a Andra basista je bio paraglajder. Znači, ipak je išao u vazduh. Svet je totalno otišao u drugu krajnost, od onog mog sveta do ovog sveta, a ja sam svedok tog sveta jer sam još uvijek živ. I svedoci smo svi tih malih promjena koje su male, na kraju su ogromne. Tako da sam način života je potpuno se promenio. Nije to više ista zemaljska kugla. Obrisala sve jednim potezom gumice. Čujem, marširaju zastave, zvone koraci u ovoj noći. Nebo noćas ratuje, a ti me ne pitaj nikada o samoći. Sanjam da si tu, ko da letim na zlatnom ćiliju. Sanjam, Bog nas prokleo sve nam dan, a sreću nam je uzeo. Sanjam. Koja pesma ve dopira najmnogo? Pa šta znam, ja sam, ne moja, ajde kažem, meni prvi album Džonija Štulića i Adre je ostao nešto što je urazilo mi se kao u DNK, nešto što mi je dalo, ne znam, strašan polet da se ja bavim muzikom, da je to moguće. Која песна знае да ве најживака? Например, мене сега на памет ми паѓа, а вие меѓу другото, освен оно со Санјам и така натаму. Вие имавте и други балади од типот Заборавлен сам ја, Заборавljena ti, negde u tišini. tišini. To je bilo predvrtno vreme kad je nastala pesma i ja sam imao taj predosjećaj da će se nešto loše desiti. Zato ќе ве прашам подоцна, но има ли песна, например, која што вас знае да ве најжива, како вау, но знаеш да го почувствувате то кога ќе... Kako da ne? Pretpostavljam разбирате за... Postoji, pa ja volim, ja volim recimo kad čujem Angie svaki put, od Rolling Stonesa meni je ta pesma nekako, kao da je, to je pesma mog detinjstva, mi smo tu prve stisarske, prve igranke, žurke,
je ta pesma dugo trajala, 4,5 minuta, je dovoljno da ti možda smuvaš ribu. Znaš, to je bilo lepo vreme. I kad čujem Angie, ja se vratim na neki rođendan 76. godine. Kit Richard se ne daje. Ne, niko se ne daje. Oni su divni ljudi. U stvari, šta ih održava? Oni su trebali davno da budu mrtvi. I Mick Jagger. Da. Ali davno su trebali mislim, zaslužili su jednu elegantnu smrt. Ali zato što su prvi koristili sve ono što je bilo zabranjeno. Ali s druge strane su i zaslužili dugačak život. Upravo zbog toga što su nam dali osmeh. Droga, alkohol, sve, ali ti kad vidiš, znači da sve što su naučili da je droga zlo i da, naravno da jeste, i da je kocka zlo i da je, ako pušiš da ćeš brzo da umreš, ovi sve to radi, evo, imaju 100 godina. Idu na turneju. Ajde da se zapitam onda da li je dobro da budeš u kući sam i da, kako se zove, i da glasaš samo, da si glasačko telo. Сега ве враќам, например, вие споменавме тогаш тие 60, 70 па и 80 години, колку продукцијски ние бевме далеко од, едни Rolling Stones и Beatles и беше ли југословенската продукција квалитетно далеко? Mi smo imali, bili smo kvalitetni za nas, ali opet, šta je kod nas uvek falilo i dan danas? Fali ti trener, fali ti dobar trener u sportu, fali ti dobar producent u muzici. Kompozitori su naši bili dobri. Imali smo mi odlične autore, imamo dobre... strašne umetnike, fenomenalne. Imamo aranžere divne, imaš ti Ranka Richtmana koji možda radi sa Bocellijem, možda radi sa Pavarotijem, s kim hoćeš. Ali smo imali sam taj tehnički deo, imali smo i dobra studija. Svaka republika je imala bar jedan dobar studio. Imalo je Skoplje, imalo je Sarajevo, Beograd. U javni servis, tamo to studio gde su snimili Bijelo dugme, zato je rastureno sve, ali to je radeno po standardi BBC, neverovatno nešto. Mi smo imali mogućnosti, međutim, svi su hteli da budu pevači ili muzičar, niko nije hteo da bude producent. A producent je u stvari neko ko ti kaže tu si dobar, a tu nisi dobar. Sad to što nisi dobar da idemo da ispravimo, a da zadržim tu tvoju suštinu. A suština je da ti budeš, ako si nežan, da budeš još nežniji, ako si bezobrazan, da budeš još bezobrazniji i da se to vidi. To su engleski producenti, naravno, Englezi kao ona dominantna muzika koju sam ja slušao, i Amerikanci, a i opet Italijani. Italijani, ja sam radio puno s Italijanima, sa Luciano Serenom, koji je radio i Bocellija i Erosa Ramazzotija, producirao, mislim, Giovanottija. I vidiš, njegov pristup je da sve mora bude savršeno. Znači, ti si muzičar koji nisi dobar, nego si solidan muzičar, pristojan, pristojno pevaš. Ali od te tvoje pristojnosti on traži tvoj maksimum. I taj producent od tebe tera maksimum. Pa dobro, šta nije savršeno bilo u ta Jugoslavija? Meni je Johnny Štulic savršen. Pa jeste, nama, ali opet kad ga čuje Englezom, kaže vidi ovo mi je zvuči onako čudno, ali zato što nije... A zašto mu ne zvuči čudno američki, ne znam, country ili narodnjak? Pa isto to, samo su oni veliki, pa imaju mnogo... To сакам да прашам, дали може би политиката има некаква политика во прашање? Затоа што ја не верувам дека, нека звучи и само бендисано. За мене е Тоше Проевски еден вокал кој што светски вокал, светски вокал. Невозможно е да не може тој да, иако да беше жив, кој знае до кај ќе одеше, меѓутоа невозможно е да не направиш. Ja i on smo sarađivali već, radili smo na tom njegovom albumu koji treba da izađe u inostranstvo. Za inostranstvo i bilo to jako zanimljivo. 2-3 pesme smo imali koje su, nažalost, tako se desilo da je to prekinuto u njegovom letu. On je bio divan dečko i jedan veliki, da kažem, ne samo vokala imaš, ti nađeš vokala svugde. Imaš, ja sam u Albaniji vidio fenomenalnih vokala, to je divnih ljudi koji talent u Bugarskoj. Naš kraj je bogat ljudima koji su obdareni i muzički, a pogotovo vokalno, strašnih vokala. Ali Toši imao jednu drugu veličinu, jednu skromnost i duhovnost koja te osvaja. I on je sigurno bi osvojio i englesko hladno srce. On bi došao do engleskog hladnog srca sa svojim divnim vokalom. Lako će on mene da osvoji kad smo mi porasli na tome. Mi to razumemo. Italijan južni sa Sicilije on razume. Ne razume ona iz Milana, ali bi ga razume i iz Milana. On je imao tu slobodu i tu veličinu
da lako dolazi do ljudi emocijom, jer je imao u sebi iskreno. I njemu su samo trebale dobre pesme da se vine u taj svet. I on je bio tu, na pragu, nažalost. Eto, šta ti je sudbina? I onda poslije kažeš ne postoji sudbina. Postoji, ja sam ga video možda 2 dana pre toga. Stalno išao Zagreb, Skoplje, Beograd, Zagreb, Skoplje. Ja mu kažem, Toše, Ljiljo, molim vas, pauza, mala pauza. Znaš, mnogo si na točkovima. Točak je okrugao, svi smo mi mnogo na točkovima, ali on je baš u tom trenutku, a on je dečački onako se smeje kroz prozor. Sećam se baš u tom autu u kom je i se to desilo sve. Ispred mog studija, tad mi je studio bio u centru grada, on se samo smeje i ja mu dam neki CD i tako. Šteta, jer čini mi se da dugo nismo imali takvog mladića za svoju generaciju i za neku drugu generaciju. Imali smo, naravno, ja Vlatka sam prvi poslušao Mile Bisol na koncertu Bijelog dugmeta na Hajdučkoj česmi, gde su mi bili bolji od Bijelog dugmeta. Oni su bili kao gosti predgrupa, a nama klincima je bio taj Vlatko sa tom gitarom i sa tim zvukom nešto što sam čuo na pločama, ne znam, Alman Brothers Benda ili ne znam, Erika Claptona i to. Pa da, i mi smo ko klinci, mi smo skakali na te pesme na koje je tvoja talasna dužina i te prvi album koji je tek praktično izlazio. Ali, naravno, Makedonija je muzička zemlja, zemlja muzike, zemlja. I ima puno ljudi koji su i viđeni talenti koji su možda mogli da budu i veliki, a nismo ih vidjeli. Tako se desi. Jel te pojede život. Nekako, ako nisi tu u Beogradu, Zagrebu, možda te izgubiš volju kasnije obijajući neke pragove i tako. Ali sam upoznao takvih muzičara i takvih ljudi koji su veliki duhom. Da li je to iz Makedonije, da li je to iz Zavidovića, nema veze. Da, i Bosanci imaju. Ma kako ne, pa to je sve. Kažem ti, taj ludi gen da ti stavljaš sve ispred života. Da je muzika veća od života, a onda ti je muzika i velika. Ме наеживте и затоа велам, мене е чудно малку дека таа југословенска рок, поп сцена дека не можела да стигне до Британија. Не знам колку имало во сето тоа политика, меѓутоа, ако ги погледнете денес, иако не постои веќе дуото од Хрватска Two Cells. Да, они су Хаузер е направил велику ствар. Да, дали Хаузер е дефинитивно ја и го снимав. Дали кога говорите на тренер, мислите, например, бидејќи нивната приказна во еден сегмент се поклопува со Елтон Џон. Тако е. Па тој ги тресира. Дали е тоа тренерот кој што треба да ве лансира? Сигурно, јер пази, nije to случайно. Они су, njih dvojica, ja znam kad su počinjali. Oni su bili zaljubljenici u to. Aj ti sa 2 čela da ti radiš rock i pop muziku. To mora budeš lud. Stvarno, mora budeš lud. A ti ako si lud, ti napraviš uspeh. I to je to. Oni su imali sreću, pored toga što su ludi, oni su imali sreću da budu na pravom mjestu u pravom trenutku. Da ih čuje ovaj i onaj. Elton je tad dolazio često i u Hrvatsku, dolazio u Pulu. Mi smo ga imali koncert u Puli, on je bio 100 do nas. Došao je na večeru sa svojim sadašnjim mužem. Eto da jede i tu je on očito da je zavolao tu atmosferu, otko znam, nekako su se i našli. Ja sad, pričajući sa Hauserom, sve se čini lako, ništa nije lako. Ali ono što je bilo lepo meni, ja sam bio kod Erosa Ramazzottija koji mi je dobar drug, pretprošle godine u Veroni je imao 3 koncerta, 3, pa jedan dan pauze, pa još jedan koncert. A taj dan pauze je svirao Hauser na opremi Erosa, pošto mu je Eros dao da ne bi nosio iz te veronske arene. I ja sam, nemajući šta da radim, naravno sam došao kod Hausera da ga slušam i oduševio sam se koliko je to bilo dobro. Koliko publika skače, koliko ljudi to vole i onda ti vidiš u stvari da ništa nije slučajno. Da ta njegova velika karijera ili karijera Gorana Bregovića koja je u svetu ogromna, bez obzira što meni više prija Bijelo dugme nego njegove trube. Ali to je moj lični stav, ali očito da ljudima više prijaju trube nego Bijelo dugme ih ne interesuje.
еве на пример, и од Италија колку ние можеме Тотоко, Туњо, Ерес Рамазоти, они кои што направиле светска слава. Сигурно има повеќе, меѓутоа Андреа Бочели, за пошироката Андреа Бочели јавност, као, Андреа да, Бочели, да. Не знам, ние можеме се Ана Окса ќе надеме неколку. Ali prava svetska karijera je jedini Eros je zaista kad pričamo pop muzici, on je svugde, on se sluša, njega čuješ u Vladivostoku, u shopping mallu, čuješ ga u Kaunasu, čuješ ga u Kaliforniji, njegove ploče svugde, on je svetska zvezda. Да, ја баш би сакал. Bez obzira na jezičku бarijeru. barijeru. Сакал со Ерос Рамазоти, бидејќи се знаете, може и да не поврзете, затоа што многу ме интересира, например, кој е моментот на Ерос Рамазоти кога експлодира. Дојде она соработка со Тина Тарнер, која не е повеќе нас. To je došlo posle, to je menadžment, dobar menadžment koji ga je vodio. Но претходно еве, Ерос е институција веќе. Da, on je imao, čini mi se, jedan divan album, to je bilo tamo negde 88. 89. Snimio album koji se svima dopao. Jer to je bila srce i duša, on je Rimljanin, rođeni Rimljanin, znaš. I ta njegova, a opet je radio celog života sa Nemcima, sa producentima iz Nemačke, sa severa. Jedan veseo duh, on je do dan danas ostao dečko. On pravi greške koje mi pravimo kad smo tinejdžeri, a to je lepo. Ti kad u 60 godina napraviš tinejdžersku grešku, ti si... Na primjer? Pa, doneseš pogrešnu odluku, zaljubiš se opet. Znaš, a to je strašno. I poslovnu odluku donesiš kad imaš 17 godina. A to je ono što mu daje, očito da ga tako ljudi vole. Ерос Рамазоти е неверојатна приказна. Кики Лесендрич, меѓу другото, работеше во таа Југославија, Марина Перезич. Така, едно големо име и да наредам со кои се работевте во таа Југославија. Кога стигнувавте? Пилот типа, ајде Марина Перезич, па се ова... Мени била Викторија. Викторија. Сега слушаме во автомобил, во кола слушам. Боже, какви времења се. Ја не препознавам сега некоја песна која што е, например, кој е денес синоним на... Ќе најдеш некоја една, две. Меѓутоа така да влезеш со душа да влезеш во... Pazi, moja situacija je bila smešna. Juna 87. izašla moja ploča Kao ptica na dlanu. Imao sam taj hit Kao ptica na dlanu, pa onda kad sanjamo reklo da u mojoj glavi čuje gitari bubnjak. Ali istog meseca sam napisao pesmu za Marinu Kolačiće, a za Viktoriju Barakudu i za Dejana Cukića Dolazi tiho. Znači ja sam u jednom mesecu imao 6 pesama. 6 hitova. I to, znaš, to mi se činilo ko okej, sve normalno. To nije normalno. To je takav trenutak, to je moj trenutak kad sam ja bio... Извини, Кики, стварно не е нормално. Nije normalno. Napisao sam ja posle i opet za ove zonali. Ove 5 koji si nabrojao, to je bezvremensko. Ali u jednom mesecu. Nije to trajalo godine, nego to je taj jun mesec i to je sve bilo hit. Kako to se pogodi, onako... Tako, eto, put sam bio energije, pun inspiracije. I kasnije mi se dešavalo radeći ovamo namo, ne znam, nešto me takne. Desi se da napravim pesmu brzo ili da jednostavno se mučim, ali obično ako se mučim onda i ostavim. Ali celo okruženje, taj kraj 80-ih je već bio, sredina i kraj 80-ih je bilo dobro doba. Bio taj veliki svetski događaj Band Aid, kad su svi muzičari bili ujedinjeni oko toga da treba ne pomogneš Africi, nego pomognemo sami sebi. Da pomognemo jedni drugima. Pokazali su veliki bendovi da su stvari ljudi. Sad kad se vratiš, pogledaš koncert Queen-a, oni sviraju na opremi koja je tada bila za nas fenomenalna, posle smo mi to imali 10 puta bolje od njih. Ali oni su dali sve što su mogli za svoje, da se vrate na one početke, jer su svi poticali iz siromašnih ili radničkih porodica. Niko nije tu bio lord, nego su bili deca radnika, deca rasturenih porodica, deca koja su zahtevala pažnju i tu su pažnju dobijala preko svojih reči ili muzike. I to su u jednom trenutku, ceo svet je to pokazao, taj fenomenalni Lionel Richie ili Michael Jackson koji su napravili to. To su ljudi koji kod mene imaju večno poštovanje, upravo zbog toga što su pokazali da su gospodari sveta. Oni su ljudi, oni su predsjednici zemaljske kugle za mene, zato što su, bez obzira da li se nekom sviđa njihova muzika, ne, ali mora da ti se svidi zato što je iskrena. I da su taj Bruce Springsteen ili s druge strane Elton John ili Freddie Mercury pokazali ljudskost koju je od 85. godine je pokazala
čitavo srce zemaljske kugle. Nema šansi da ostaneš To se nikad, ali ravnodušen tako i na danas kad pogledaš, to je najlepši trenutak zemaljske kugle. Možda kad smo mi bili, ali nismo mogli da vidimo šta je šta je radio Michelangelo ili kako se zove Leonardo. Ali očito da je i tada postojala želja da svet bude lepši. A tada je industrijska zemlja, ceo svet je bio u kapitalizmu. Oni su pokazali srce. I to je bio zlatni trenutak zemaljske kugle. Nikad se to više neće desiti. Sad imamo pretnje, imamo loše reči, loše misli, imamo pohlepu. Pohlepa je sad veća nego ikad. Sjeti se stare Jugoslavije. Nema lopova. Ako ga ima, on je odmah, jedan lopov je odmah obeležen. Da, svi ga znaju. Svi ga znaju. Cijela Jugoslavija stidi se, tvoja porodica se tebe stidi. Danas je lopov na svakom koraku. Ima gde hoćeš. Taj lopov ti predstavlja ti čitavu jednu filozofiju životnu. On ti pokazuje put da je bolje da budeš kriminalac nego da budeš pametan, načitan i fakultetski obrazovan čovjek. I on se fali da je lopov. Tako je. Ne kod nas. I kod nas, naravno. I kod nas, naravno, svugde, cel svet. Barakuda, čoveče. Kako se desilo to? Kolačiće mogu shvatiti, Marina Perzač i tako, ali... Dve pesme sam napisao za jedan dan. Napisao sam Kolačiće i Barakudu za Marinu. Oba su bile za Marinu. A kako, sediš ovako i radiš? Ne, našao sam se sa Marinom, ona je bila kod nekog frizera i ona ne zatvara usta, ona stalno priča. I pričala je o toj svojoj ljubavi koja se ne ostvaruje nikako da desi. Ja sam od toga sastavio tekst kad sam došao kući Kolačića. Onda sam kod druga otišao u studio. To je totalno različne to. Pa slične su bile, kao demo su bile vrlo slične pesme. I njoj upravo zbog toga što su bile slične, ona rekla neću dve iste pesme. Jer ovo je bila, mala Marina, ti si se baš zaljubila. A onda je ona rekla, mnogo mi je kao slično kao Kolačić i Kolačić su mi super, to mi je top. Jugoton je, Škarica iz Jugotona je rekao, ovo je fenomenalno, to imamo šta nam treba. Ja mu nisam ni pustio Barakudu, jer on kao pametan čovjek bi je uzao. A onda je snimila Viktorija vrlo brzo i onda mi Marina rekla što si njoj dao moju pesmu. To je moja pesma, nije tvoja. Tvoja je bila, šansa da bude tvoja bila 15 minuta. I to si propustila. Tako da je ona kukala stalno cijelo života upravo zbog toga. Ja sam tvoja kiša, ti si pečurka, ti si plavi talas, ja sam obala, možda sam luda, ali ipak hoću da verujem. Čuda svim svojim čulima, ti si kišni oblak, ja sam kapljica, ti si ljuta vatra, ja sam varnica, možda sam luda, ali čim te ugledam, kao barakuda, da te ujedam. Srce pita da te volim, a glava kaže da me ne sluša. Начнавте во еден дел од разговорот. Се чувствуваше ли веќе крајот на 80-тите дека ќе дојде до распад, дека на концерти кога одевте? Вие мислам дека имавте една приказна ова кога ве мала со мислам дека и ве расекоа така со шиши у Сплит. Ali pazi, taj splitski događaj je bio, jer mi smo posle tog koncerta, to je bilo 1. juna 87. su me gađali navijači Hajduka, inače Torcida, gde sam inače proveo svoju mladost u Splitu, u Brelima, tu mi je tetka odatle. Volao sam Hajduk, Zvezda mi je na prvom mestu, na drugom mestu Hajduk.
Ali oni su... Јас сум Хајдук. I svi ti ljudi koji su igrali, Ivan Gudelj mi je bio opet čovjek je tu, upoznao sam ga dok je bio igrač, on mlad igrač i ja mlad muzičar. Ali generalno to je početak, nacionalizam je tinjao dugo. On je trajao od 60. godina i imao svoje uporište. I to je samo rezultat, čini mi se, jednog lagodnog, previše lagodnog života za te ljude. Oni su nas, naterali su običan svet, pošten, radni svet, da se odrekne toga, a za uzvrat nečeg drugog. I evo to, svedoci smo toga. Niko od nas nije srećan, ni Slovenci, ni Hrvati, koji su već u Evropskoj uniji kao ispred nas, nisu uopšte ispred nas. Tu su gde su. Oni su samo promenili odelo, jedan sako za drugi sako. I imaju more. Uvijek su imali more. Da. Uvijek je Makedonija imala nešto, mi smo imali nešto, i svi smo imali nešto. Ali, okej, slažem se ja. Maštaš o svojoj državi, ja to poštujem. Maštaš o svojoj ulici, maštaš o svojoj porodici. Sve to je legitimno. Ovo u Splitu je bilo nacionalistički? Ne, nacionalistički, zašto sam ja navijač Crvene zvezde. Ono su me gađali na Torcida zbog zvezde, a ne zbog toga što sam Srbin. Letole su flaše, sat vremena. I ti za inat onako sviđaš? Da, za inat sviram i idem dalje. Ali je dobro, za mene je bilo dobro, to je bio promocija mog albuma. To je bio prvi koncert koji sam radio sa novim, to je radio Peca Popović i ispred PGP-a i to je bilo zaista uspešno, su bili svi mogući muzičari i novinari iz Jugoslavije. Svi su videli i svi su videli zaista šta se desilo. Bez obzira na to što neko posle u novina napisao ovako. To je bilo tako. Ja izađem da pevam svoj novi album, ljudi me gađaju zbog toga što sam navijač Crvene zvezde. Osvedočen, ja sam uvek to potencirao. A naravno, volao sam fudbal i dan danas volim kad igra Hajduk protiv austrijskog Linca, ja ću navijam za Hajduk. Draži mi je Hajduk nego Austrijanci. Bez obzira na to što smo se podelili, ja sam dete rođen u toj zemlji. A s druge strane uvek volim navijam za svog bez obzira da li je moja zvezda, a neki drugi je Partizan. Mislim, to su gluposti. Prvenstveno navijaš za kvalitet, za talent i za sport. Sport kao takav je jedinstven u svetu upravo zbog toga što izjednačava sve ljude. И сега тој распад на Југославија, бидејќи тоа е веќе машина. Знаете, вие во еден момент почувствувате и потоа одеднаш све застанува. Pa, došli smo do nečega što je najgore, a najgora stvar koja čoveku može se desiti je građanski rat. Kad se biju oni koji su živjeli u jednoj ulici ili što se desilo u Bosni ili ljudi koji ratuju za neki cilj, ali taj cilj uvek je politički cilj. To nije moj cilj. To je cilj nekog političara koji ispunjava preko mene i preko tih ljudi ispunjava svoje komplekse, svoje želje, svoje mogućnosti, ne može da ostvari sam, nego mora tako. I to je ono što je mene porazilo, da smo mi ipak od jednog finog naroda koji imao industriju, imao je umetnost veliku, neprevaziđenu umetnost, mi smo se spustili na jedan prostakluk, neprimeren za 20. vek, za kraj 20. veka, da uništimo tako lako jednim potezom ono sve što su stvarali dugo godina. Bez obzira da li taj komunizam bio dobar, loš, kakav god. On je bio tu. Mi smo porasli, mi smo bili deca tog socijalizma i komunizma. Imali smo tu zemlju koja je nastala iz pepela tog drugog svjetskog rata. Uništena, cela Evropa je bila uništena. Mi smo napravili nešto i to smo uspeli da razgradimo. Malo je nacija imalo tu šansu, kao što je imala tadašnja Jugoslavija. Nisam ja sad tu neki veliki jugonostalgičan, nego sam realan. Realan sam. Pazi, ti si u svakom gradu imao dobru industriju. U svakom gradu. U malom i velikom gradu te Jugoslavije ti imao neku industriju. Imao si kvalitetne ljude koji su bili pisci, slikari, koji su dolazili iz malih sredina. Znači, mala sredina je bila bitna kao i veliki grad. Imao si stvari 20 i nešto miliona ljudi, 20 miliona ljudi kad komunicira jedni s drugima. Ti imaš masu. Ti imaš mogućnost da se dokažeš. Imaš mogućnost da budeš i kao mali underground, da budeš bitan. Tako je. A kad si mali u maloj zemlji, ti nisi bitan. Jer je sve malo. И тогаш на уметниците, еве на уметник како вас, креативноста ви паѓа? Сакате да креирате или едноставно кревате и вие раце? Почнува
граѓански рад, па се случува бомбардирање на Југославија, знаете и Vidi, ja nisam od tada, kad je počeo rat, ja nisam ovde mogao da živim više od muzike. Ja sam bio protivnik režima Slobodana Miloševića. Ne samo ja, nego svi ljudi koji su se bavili umetnošću, koji su bili pošteni. Ti si protiv te jedne ideje koja je bila neprirodna. Ne kažem da su drugi bili bolji ili gori, ali su svako imao svog predsjednika i svaka, što kaže Robbie Williams, svaka zemlja ima predsjednika koga zaslužuje. Ja nisam imao od čega da živim. Ja sam bio zabranjen na svim, jednostavno, i da nisam bio zabranjen, jednostavno se raspadalo sve. Muzika je postala nebitna. Imao sam sreću pa sam našao neke druge pravce kao što je Grčka, gde sam mogao da radim i da me tamo cene i da živim od toga što je vrlo teško. Jer Grčka je zemlja koja je opet homogena. A zašto zabraniti? Ne razbiram. Vo vremena Milošević? Da, bio sam protivnik. Nemate nigde više. Ne postoji izvor prihoda nula. Nema televizija. Nemate na televiziji, nemate na radiju, nemate na koncertima, jer koncerti nisu... Ajde, ti dođeš do koncerta, ovamo ratovi, ruši se sve oko nas. Mislim, ne možeš, mora budeš totalni debil da bi mogao da uživaš u tom koncertu. I ljudi, znaš, opet je došlo, 90. su iznedrile to vreme kad je disko muzika, u stvari taj neki... Da, ima neki talas. Taj dance, koji nije bio tako loš. Sad kad vidiš ove distance, bilo tu dobrih pesama u Srbiji. Da. Bilo tu dobrih bendova, dobrih autora. Ja nisam mogao, ja ne mogu sam da izađem na playback sa gitarom ili Bajaga zajedno sa mnom kad smo radili koncerte koji su bili normalni koncerti. I sviramo samo... bombe padaju. Sve se raspada. Znaš, moja žena koja je mlad lekar bila tada, radi u nenormalnim uslovima. Cijelo okruženje oko mene nije bilo dobro. Izgubio sam to parče nade i demokratije. Kažem, nigde, neću da sad moju zemlju stavljam iznad drugih, ali sve je to bilo tako. Ali kao najveća zemlja, možda je najveća odgovornost. Mi smo imali odgovornost da se izborimo za glas pametnih ljudi. Da pametan čovjek bude taj koji je dominantan, ne budala. Neću da me vodi budala, neće budala meni da kaže, ti ćeš da ideš u rat ovamo. Neću da idem u rat i nisam otišao u rat. Iako sam bio podobranac i ako volim svoju zemlju, naravno kao što svako voli svoju zemlju u kojoj se porastao i borio bi se za svoju zemlju, ali ne na taj način. Za mene je patriotizam biti pametan, uraditi nešto da generacija posle te i treća, peta generacija ima koristi od tvoje pameti. Da ne učimo na tuđim greškama, nego da učimo na tuđoj pameti. A mi to propuštamo i propustili smo tada i plaćamo cenu, čitav region plaća još uvek. Kada misliš da me znaš, nisi hrabra da samo sebi priznaš. To nije ljubav, to je samo navika. Možda grešim kada mislim da te znam. Nisam hrabar da samo sebi priznam. To nije ljubav, to je samo navika. Znam da te gubim, osjećam
čiju ti čitam, ne kriviš za to. Kažeš znam da te gubim, osjećam dok te ljubim, prolazi ljubav kraj nas. Kažeš znam da te gubim, osjećam dok te ljubim, prolazi ljubav kraj nas. Kažeš znam da te gubim, osjećam dok te ljubim, prolazi ljubav kraj nas. Оно што Кики го работи, го гледам сега и грчкото знаме овде. Значи, вие сега постојано сте, кога да се јавам, знаете, да ми кажете во Атина сум, во Грција сум. Тамо работите постојано, вие начнавте уште на почетокот со вашиот татко поврзаноста со Грција, меѓутоа... Pa dobro, to je muzika i on je bio komunista, a kao komunista je volao toj Mikisa Teodorakisa koji je bio, hteli su da ga ubiju vojna hunta, nema veze. Ali moja ljubav prema Grčkoj je nastala sasvim slučajno, zato što sam, dobro, slušao sam muziku i znao sam svašta, ali moj pravac delovanja je bio drugačiji. Ali onda me je Goran Bregović upoznao sa ekipom firme Poligram, Vikosom Antipasom, koji je došao. Radili smo album sa Zdravkom Čolićem. Oni su došli da rade sa Goranom. Goran nije imao puno vremena za njih jer je radio već imao francusku karijeru. Preporučio je mene. Prošle su 2-3 godine, ali oni su se setili mene pa su me zvali da li imam neke pesme. Ja sam otišao sa pesmama i to je jedan ekstremno umetnički deo grčke nacije. Lina Nikolakopulu, Viko Antipas. To je neka zabavna muzika? Pop. Da, pop. To je u to vreme grčka pop muzika koja je bila ovakva i onakva. Ali ja sam radio sa ljudima koji su bili umetnički na najvišem mogućem nivou. Upoznao sam čitav jedan taj svet koji je, ne možeš da ga sretneš tako lako. Вие изборувате грчки сега или? Ne, pa pričam, razumem sve, svakako posle toliko godina. Imao sam sreću da radim sa ženom koja piše predivne reči i njoj se dopadala moja muzika i tako imali smo dosta lepih rezultata i velikih uspeha. Eto, to je to. Još uvek radimo, sad imam opet par koncerata u Grčkoj vezano za taj period kad sam počinjao. Вие и настапувате или? Da, sviram sa njihovim muzičarima. Svirao sam jako puno koncerata u Grčkoj na svim mogućim ostrvima. Od Mihalisa Hadžijanisa, Dalarasa, ne znam, Alkistis Protopsalti, često sam kod njih gost. Svirao sam i sa pilotima rock koncerte i na Zakintosu, i na Lefkadi, i na Krfu. I kako prihvaćate? Super. Super, a? Super, svugde. Ljudi, kad im se nešto dopadne, to im se dopadne bez obzira na sve. Значи, нешто кое е убаво нема шанси да го убиеш. Колку сака политика нека има не постои и нека те забрани ќе излезе. Затоа што на крајот од денот и забрането јаболко секогаш е забрането овошје, воче увек е добро, да. Посладко. Niko nema oči kao ti i niko ne zna tako ljubiti, ali ja ne mogu da ti oprostim i da zbog tebe srce prevarim. Noćas vetar grane lomi, žuto lišće reko plavi, plače moja duša ranjena. Šta je bilo nek se briše, ne vraćaj se nikad više, jer su moja krila
slomljena. Niko nema oči kao ti, ali ja te ne mogu više ljubiti, a ipak bih htela bar na jedan tren da tvoje usne još jednom dodirne. Noćas vetar grane lomi, žuto lišće reko plovi, plače moja duša ranjena. Šta je bilo nek se briše, ne vraćaj se nikad više, jer su moja krila slomljena. Една платинеста, така? Da, to je, Платинеста. nek te Bog čuva za mene. Pa sve su ove bile, ove su sad te zlatine, su nekad bile platineste, to je odlazilo na Добро, poklone. колку 100.000, така? 100.000, да. То на времето постоеше, сега не постои ништо. To nema, Mora da imaš tad su bile prodavano top liste, 100.000. da, top liste su bile Денес ништо zvanične. не функционира. Ništa, ništa, disko industrija je nestala. Ona se sad, cela disko industrija se bazira na telefonima. Меѓу другото, бидејќи ги споменавме заборавени, тоа е филмска музика, ако можем така да кажем. Pa, da, za seriju pa sam serija radio Sivi album dom, isto vreme, da. Па и албум направивте, работите и филмска музика. No. Што беше последно? Film Bićemo prvaci sveta, o tome kako smo prvi put osvojili s 1970. Film znam, da, film znam. zlatnu medalju u Ljubljani. Da. I ja sam radio muziku za taj film, Darko Bajić je režiser. Fenomenalan film koji je skupio, što je meni bilo bitno, jer mi je otac bio blizak sa košarkašima, skupili su sve stare košarkaši 70. godine i svi sem jednog su živi. Fenomenalni su, sem Ćosića koji je naravno umro. Ali to je tako jedna, ti vidiš tu jednu generaciju poštenih sportista koji nisu zaradili puno para, ali su dobili večnu zahvalnost svih nas za to što su uradili. I sljedeće generacije Kićanović, Moka Slavnić, Plećaš. Ivo Daneu je bilo prethodno, ta zlatna generacija. Daneu Ivo je bio, on je bio kapiten. I sa njim sam imao čast da igram dubl u tenisu. Dobro. I onda smo bili partneri. Ja imam čast da razgovaram sa него, така што... Divan, on je od njega obožavam. Ivo Daneu je genij. Неверојатен. Да. Што работи Кики, сега се загледав горе Rolling Stones и Юни. To su, 6-5, to su ti neki prošli koncerti. Alice Cooper, zaboravio sam. Pa evo ti pogledaj Pink Floyd, sviraju prvi koncert u Americi u Charlotteu, to je katastrofa, a da je karta $6. $5 unapred, a $6 na vratima. $6 na vratima, jako. To ti pogledaj, sad za $6 možeš da kupiš jednu cigaru i da kupiš ako hoćeš flašu vode. Kiki, što pravi сега? Ova Grcija, postavljamo toga? Da, radio sam neke pesme za Mihalisa Hadžijanisa. Ne znamo kad će to da on objavlja. Sad idu samo singlovi, radim koncert u Beogradu u martu, dve nove pesme, koje ću vjerojatno vrlo brzo da pustim, ne znam, posle Nove godine, tako, eto. Dobro, u Makedoniji planirate da dođete ili? Sa velikim zadovoljstvom, jedva čekam. Pa da ste bili u Makedoniji, site se iznaredije, vije nikako ne dođete. Nekako, ne znam zašto se to tako dešava, ali inače sam rekao Vlatku Stefanovskom, svirao sam više u Makedoniji od njega. On kaže, nisi. Svirao sam u Seramzalino, ti nisi. Saramzalino, na Krivini, ja i Zdravko Čolić smo bili zajedno. Eto, tu sam svirao, on kaže, onda si pobedio. Kiki Лесандрич, во мојот пат до успехот ми беше навистина Hvala puno. драго што
Ljubim vas sve, Makedonce volim i od srca i vidimo se na koncertu. Ве чекаме. Jedva čekam. Ćao, dragi. Беше ова приказната на Кики Лесендрич, фронтменот на Пилоти. Вам почитувани, ви благодарам што не гледавте. Ви закажувам повторна средба за 7 дена. Довидување.